lai luti giong nga le snem duna kau emele nga kwa au chim ye gani ka kabu ko kwa open sniao ye pi kam tam yu em ni ya ki scheme ki project yu hapoh ke Jowai Constituency don ni yu pem ya kelam ni hapoh ke district le ne ke state dang tu Jowai Constituency don ni yu de yo ye rap i lengba yong ke ni ke government kamu de tipi kam tam de le nga di nu chim ti kau emele de le au bodin ya ki project yu dan sa teng yu kita ki nong mikmat yu rim mem ye yu pendet ngas nyau kau nong mikmat ke kamram ke yong nga uptenyo ye won na ni pendet o ye won ni sa teng jan kamu de tipi waro ka mengot water supply scheme wada sa pending gatu di ki pau snem dan ha gini benai yu de yo i gau pendet kamu man kat ni i ka sor Jowai de yo go upenem kam ya ko go khoj ku jinger na ko wa mengot kam jo le ka MCH ka mother and child hospital ko Jowai ka ni le man go sa ten ya gini snem ku de kamu man kat te to de iga hejing sket kan to na gini benai to de to upendep iga de to penman operational ni wai no iga tan nei daw yung covid wahabiga penman kam ke covid hospital nei te daw sa ten no go mai te jing sket ki staff de appoint ki jing em kam itu ro ki machine de point lut de boy te yulti ke ni ga MCH le ha ni ki tiaw ni ki benai ku dawan u yo no iga u inaugurate ke yang ken do em heta yo hadin Thomas Jun ko tipi ke ni le de slam ko man go sa ten de em ke jing ye per jing mut le ni ke jing ye snya tho jing mut ne liang yang department wi tre thau kani le rengkat ke jing ye kreh lang yong ki wa he na ka chnong bat kam jo le ke officer ye bod de ni ye le yu pen snya tho kam man kat ni kani ke jing ke le de man go de dep kat tu ko wa u yo ki nong chong chnong yang ke Jowai pen em kam o pen suk ye lai wan yong ke ya musiang ko wa wara de pai khmat di ni snem go de dep ne yang yong ngale adin redep job ada tho gilat kiluti dari vanya yo chief minister wa emburom yong i to pendep no igini yaw da ole da kejing kelon mensin au to pendep iga le dem yo iga fund kat kamu to yo in central government na donor ministry le henry na state plan u pendep iga te yo skiat habin ne tu man au yo kontraktor sedang ukre tong dang em ke bil giong nga ka wa nyau phao san lak snyau ba pen lach chwai ke te yo stang kure hadin ne te personally dalabe ngas nyau untuk de kau MLA le kau kontraktor peda na gawi ke table chigawi ke table ulai li bodin ye kata ke poisa yo pen lach te den ne te lach ke te ke poisa den ne te pen lach kontraktor yo isdang kure melumala hadin udah de kure melumala den te dam sendedu mandam sendedu ngaya kelamu department ng pa reminder ile kreh hawa jingkwa yang o ide penyoy tadem nete pa reminder hadin gi leso reminder yoi gum reply yu tadem nete ongi to ka thong gi nga wo to kwa o pendep ya kini ke ya musia tenete da ong cancel no yo ni kontraktor me kwa o kure tenete yo retender yo kut tender ga tenete yo yo kontraktor wo kwa o kure o kwa o pendep teden ne te cancel mana cancel da wa ga tender da call ga tender kat you live on new contractor chakut ta kamu man kat ni kani ke issue yang ka yaw musiam em go high court ta kana yang ke department da dang ya fight hi kat we wala go kwa ipun close ni nang yo biang you sedang ya ulani ipun dep ya kani ke ya ka te kwa kam ke chin penchen ne ke smi ya pi boy bon you ong chwa chenen o MLA wom yiu ga pen dep la de wom kwa ga pen dep ngau khanai pi kau nong mi khmat nga de le ga kam ram riu nga tan snya thuไปpi ha ku jing pen wut pen wit khmat ka an nto ga kam go so bat kam jo le igni go de sa ten bat kam jo he jo ipor de yo ile chipun ki project ha kani ga constituency ga yo nga ku kwa khanai pi ne ga si kani ga Thomas Ken hospitality complex le phausan krur kam de snya kin ni kam jo le ga smart road project na ga world bank ne pen tahu pen khme pen miat ye gisrok hapoh Jowai kam le phau le kilometer ar phau pra kru de yo sanction de put tender stang korek kam man kate ga dem train so menting modern my road ko MR phau le kilometer
por mencua go man go da si ba condition go wa pencutom ye gitu ginong chong chnom tedem nete man da poi hi pen kodi ga tendar go entok dukan pen khme o henry widening pen he wo man kamu highway dedep kreh kamu man kat ni sujan de so how so bro nei bentai meni ke project National Highway 44E wo man neta na surok tre yang riang hendak lat mustem udah penjenjar ye ginong chong chnong yong ka thain war bat kam jo le ye chnong jwai hi ro ko wi udah man kau nong khang lat ye ka tourism chini che ka thain jan tia ga yong i jan mo ro ye ken moi utu le hadin mo de job yo ye ka sanction nei pentau penchna kam man kan ni dedep ha ka dor go so phausan crore ka jwai bypass nei ni na kle ter chi ko dedep yo sanction ni naga central government kende pa nya crore ko dedep khut tendar de sang ukre gini gisi ko dedep tan em gijing du mulu mala dan te happen senge du uri tendar kamu man kate dedep uri tendar dedep uri kolot hagini ki benai ko dawan ustang yang di ukre yo ni juai bypass na kle ter chi ukene wo ga tre yang riang knang wo penduna ye ga traffic yong ga sor juai ga yong i gam jo le nei pentau penbha ya ka ainar yong ka senra juai de yo ye ka scheme na ka prasat scheme rukrur nei pentau penbha ben biat jan yo bai pi ya ka jing pher kamalai pi ha ka beding klam honus nem mudade kamjo community secretariat ko da bo monong ri chief minister em burom yong i wo pensuk i ki pai ba nei ba yo ke DC office yong i kam man kat ni man go ka location ko chutam ba tangi parking mem Wail em go perdi yong ka sor go pencutom cocok penjenjar cocok i ka traffic nei te dau pen nei bentau pensuk ye ginong chong chnong bat kam jo le penjan ye ka te ka senchar kadar wo pai ba dem te the sanction ye ka first phase ar phau krur nei bentau wo stang ukre hei tai ha PWD campus ke te la chitare ku chief minister yong i dawan bo mo nong rim nei bentau penba penmiat i serok ni po mukla ga yong i de yo ye ka CRF project nei bentau penba yong ni serok kam de yo pi unit walai nei ni chado cita chnong mukla nong rim rengkat ke te ka footpath bat kam jo lai internal road hapoh ka chnong ka thau pra klur de yo de chna heni po chnong mukla nei bentau pen keladur ya ka chnong juai nei benta nei ba yoi kat wadang ku ka sot juai ka yong i nei por sipor nei ko kam jo nei bentau pen miat pen bahai ka nei bentau pen miat i junction ubo i street light pen miat i footpath ubo i kini ki riling chna ya kita ki open air gym lene ki park kat kam man ki sor hagi bi ki thau nei yo i ka sanction ko khat ar klur ha ka beautification of Jowai town gua upen keladur kamu ni ka tendar de khut ga wok de palat kamu man ka te ka kreh le sedang go kamu di yo pi tai ha la college bat kam jo le extension yung ka circuit house kamu di yo pi de sedang ke examination hall yung ka Jowai public school hadin medep job kau MLA ke Jowai public school de kreh go do yung examination i kena ulai school itu de kreh go do to exam po Jowai dah tu lai chilong nei ba ile wom NG ka examination hall ko biang ye ka tele de penyo kamu man kat ni how new benai December u inaugurate ye ka te examination hall kam jo le nei bentar chnong ni min tu de penyo ya usurok kamu sankrur lemba yung RIDF nei bentau penba penmiat ya ki surok tu em po chnong yang kami min tu ki surok kam jo le nei bentar education have a first time mag history wa kepiang nang ba government college ke yong i yo go ye ka nak accreditation lang ba ke jing ye kreh lang yong i go ye rap ya ke ni ke college ko yo i ke jing rap na central government kam jo le lang ba yong ni ke sarkar yo i ya ke inclusion la ne wo pensia ya ke Thomas Jones Senior College ha ka people's college ko yo ye rap ke ni ke college na step man go wi yo ye cho go pen wai ki branch ye go pen board ki seat yo ye go pen hai ki college nang wa ki kon ki ti ki yong pi nduk ki lai chechingai kam de yo ki ni benai ki snem go de ka admission to go wi na ka problem ko jor bha hapoh ni ka chnong yong i uniu Jowai bypass uniu na do na lat ni na that la skenya somer uni le kwa khana ye pi de yo sanction de khut ye ka tendar khat so klur
ในบรรดาอุสรกโอชนาเอากีกินกิบนายกูดาวันในนี่นะทาลสเกนฮัดโดให้ตายฮะโซเมบัดกำโจเล่ในบรรดา extension ยัง school building ยัง government boys กัดกำมันกัดนี่เด็ดsedang ukre ยัง government girls กูราคุดกันดาร์กีกินกิชิสนี่อาร์สนี่สั้นกลัวในบรรดากินกิ project ในบรรดา extension ยัง school building กำโจเล่กับ municipal ให้ปอริวารินให้ปอรุมเป็นมันเอา MLA กับ municipal ต่อดมันก็กระเตะก็กับ department ก็ได้ยับก็ดีฟันกับมองอยู่กับแม่บริษัทตั้งหาเดินกับจริงวันยังอาเก้า MLA โทลาดอไล่กันโทกิลากิลุตีเดินในแต่กำมันนี่เดี๋ยวโยพิจันนักปอร์ชิปอร์เดี๋ยวโยเทศกิกรีกำมันนี่ละสันรูตุลีกิกรีกิเช็คเดี๋ยวโยเทศกับ JCB เดี๋ยวโยเทศกับ compressor เดี๋ยวโยเอกี construction work ฮักกิดงอยู่เพรฮับปอกระสอบไว้ก็จริงโยฟันฮัดดินก็จริงมันยังอาเก้า MLA ก็ดูน่าจะเกิดชาวพัสันกรูฮักกันนี่กับ department ก็ให้ปอร์มันชัวต่อชิมกี่กันกับ department กิเจ็บแบบนี้ชิสเนมยอกระสอบไว้ในบรรดาอุปนิสัยกี่ฟุตปาดกี่ CC drain ฮัดดินยังจึงวันยังก็ดีกับสรการบัดก็จึงบดดินยังอาเก้า MLA กระปาดีกี่นี่กี่ minister ก็ได้โยกโซ่กี่ urbanให้นี่กระปาดีกี่ลำบากก็จึงรับยังกี่ย่อยกำมันชกลุรตามชิสเนมกำมันกันนี่ฮัดโดนนี่ก็สิ่งก็จึงไล่ลุตียังฮัดโดสันรูกรูเดี๋ยวย่อยนัก urban department ในบรรดาอุปนิสัยเป็นเละยังกี่จึงกำฮับปอกสอดไว้ยังนี่บนกิสกิมกี่ว่านัก JJM กี่ช่องกูฮับปอกกับ constituency กี่ยังกี่ว่าเลดไล่กัดกำบดดินกัดกำกี่อันยังกับ central government ยุ่งต่อเรื่องย่อยยังกี่สกิมกับช่องนี้มันจะดูกูได้ชิเซนกับสกีชิรุบกับ urban กับมังกัด water supply scheme กำต่อเรื่องย่อยกับ JJM ฮัดดินกับจิงกระปาดกับจิงบดดินกับยังเดินแต่ย่อยยังกับสกิม JJM ก็เลยเผาอาร์กูฮับปอกมีมันจะดูกูย่อยก็อุ้มยังใกล้เลยจังมันต่อเรื่องดิเป็นเงินสอดจ่วยกับช่องเคลียร์ตัวชี้แหละกูว่าชิเซนกับสกีได้กับสกิมยังกำต่อเรื่องย่อยกับ fresh scheme ต่อยอมกับ augmentation นั่นนี่ก็เป็นบ้าแล้วนี่เห็นไรฮัดดินกับจิงกระปาดฮัดดินกับจิงโทลาโทลุตีชิรุบกับ PhD department ย่อยยังกับ JJM scheme ปอกเคลียร์ตัวชี้อาร์เผาโซ่กรุนกับมุกสวนเลยปอร์มันชัวชิรุบกับสบายสวนกับสกีมกับยังกะผมต่อเรื่องย่อกับสกีมคุณเมย์ยังกับมุกสวนเลยเดินแต่ก็จิงโทลาได้ย่อกับสกีมก็สันกรุนในบรรดาก็บามดีแต่ชิบุนที่นี่บรรดากำมันโยพินเนสก็วีให้นี่กับ new block building ก็ดาวชนายคำตั้มทำกันนี่ต่อวันนึงป้องโดนก็จริงเอ็มกำในบ้านกันนี่ต่อกูเอ็มกำไปบ้าคำตั้มอยู่นองคนดงกันนี่ต่อกับออฟฟิศกูว่านองคนดงกูเอ็มกำดูตั้งแต่สัญญากูเป็นกูเบลย์กันนี่สอร์การลำบากก็จริงยังขมัดยังมินิสเตอร์เอ็มบุรมยังอีนี่ก็สิ่งนี้ง่ายกูเบลย์อยู่โอ้กัดอีกดีพาร์ตเมนต์วันนี้ก็สิ่งเดียวกูเป็นย่อยกันนี่กับบล็อกบิลดิ้งกูเป็นสุดอยากที่ไปบ้านมันสเตปมันก็วีที่ว่าย่อที่กูเป็นสมัตยัยกำยัยจำอย่างที่แต่เอ็มชิบุนนี่ขนาดนั้นดูกี่แห่แล้วนี่และแต่ total ที่ให้นี่ดูนายกับโซสปะสันพาวและเนสันสปะกรูดกับโปรเจกต์ให้กินกินเลสเนี่ยแต่งานกระปาดอขำตั้มนะดูกินน้องช่องช่องบัดกิน constituency ฮีเกี่ยวงาวรอกวีฮะถ้ากันนี่ก็จริงแกรยังงามแม่องว่าได้เยี่ยวแหละนะน้องชะดงเฮนรี่ได้ยูพีมาต่องามมันโนแกรชตงแม่ช่องซีที่อาสมีอ่ะได้ยังแล้วลิโทลิวัดอีกนี่โปรเจกต์ที่ว่าวันระจิงมันต่อยกับ constituency งายยูนุตีอ่ะถ้ากันนี่ก็สเนมกูดาววันแหละดาวโชบีก็กระคูกระดอกก็จริงยี่แกรนั่งนั่งอยู่ดังยี่โชอุเพชอุพานอุลิโทลิวัดอุยาไซคำตำให้ตายพอ assemblyในบรรดาจริงกำว่าดังบนในบรรดายองกับ constituency บ้านรุ่นกัดกับ district ยอง